Ayike bahlali uNonku Williams usethe waba ngomunye naye othe watomulwa ukuthi uyojoyina iDurban Wives, and lokho kuthe kwamnika iqhaza elikhulu kokuthi ayojoyina iDurban Wives ngoba uthe uzothola ukuziphefumulela lapho aphinde futhi aqhubeke nempilo yakhe ngoba uyazi ukuthi kuso sonke isimo athe wadlula kusona okusho ukuthi bekuyisifundo nokuthi afundise abanye ngempilo athe naye wadlula kuyona uNkulunkulu abethe wambekela kuyona. Awumeke-ke ngize nendaba abahlali ukuthi uyibona njani le ndaba uNonku Williams. Ungakhohlwa-ke mhlali ukusubscribe, ulike, ungifollowe. Ngiyabonga. Ayibeka-ke le ndaba uNonku bahlala ukuthi ezimweni athe wadlula kuzona nokuhlukumezeka athe wabhekana nako, uthe manje wathatha isitebhiso sokuthi ayopreacher, ayoshumayeza abanye abantu besimame. Usekhethe indlela kaNkulunkulu ukuthi abafundise ngendlela adlule kuzona. So uyabona uNkulunkulu kusho ukuthi ubembekele le ndawo ukuthi azafinyelele kuleli zinga, njengoba manje esebona ukuthi kuzomele aqhubeke nendlela yokuthi ayothatha ukuthi ashumayeze abantu besimame ngesimo naye athe wadlula kuso. So-ke bahlali, uyayibeka-ke le ndaba uNonku ukuthi nje beyojoyina i-Housewives, sizobe simbona kwi-Housewives ukuthi usetheke wazithathela leli thuba lokuthi naye athole ukuthi ashumayeze akhe abanye abathe bahlukumezeka, ngoba kusho ukuthi siyabona ukuthi kusho ukuthi uke wahlukumezeka naye wabhuzuka. So-ke manje usethe wazithathela ithuba-ke lokuthi akukhiphe lokuhlukumezeka kwakhe, atshele abanye ngako ukuthi udlule esimweni esinjani, abayala baqinisa idolo-ke nalabo abasathe basalapho phansi. Sibonge-ke kuNonku ukuthi uzosiqinisa idolo kuko konke esidlula kukona. Ngiyanithanda-ke bahlali, ningakhohlwa-ke ukuthi ningilekhele, ningisubscribele, ningifollowe, ngizoleke nje ngininika izindaba ngononina. Ngiyanithanda mina.